मणिपुर लेंगा की ऑर्डर अमन मरम ओइरगा स्ट्रीट वेंडर सिंह लंबी की नाकांदा पोफम फमनदबगी मायोक्ता स्ट्रीट वेंडर सिंह पुलिस का साउंड मुंगनखरे MPSC ने इंग्लिश नि तरामापन जनवरी कुनिपान दा कॉलेज के रेगुलर प्रिंसिपल होइना रिकमेंड तौगिब ओजा मंगा अपॉइंटमेंट अथवा मतम दा पीनाबा या सामना खन वाफम थमलखले Forest Department Wildlife Wing amasung Indian Bird Conservation Network ni makada Sangai Protection Forum gadwen na club singna Loktak Wata Tararak Suba Water Bird Census Park Tokre Lamdamasigi yelongai jagi leraba nat chanabi thaukolon simba kaya asi yokhat pagi matau tai haina Works Minister Thongam Biswajina manapamiyam na लमदमसिबो हिरम खोदिंगदा चावकटपा इंग तप खुनाई अमा ओइननबो होनबदा मियाम की म्यूट खक्तना थबक तौबा ngaigum si haina KFM City Minister Karam Syamna phongdokre amasung Chinadagi sandokpa haurakkiba novel coronavirus India da su ihan hanbo oina positive case ama Kerala da thenakre hairi virus asina sikibami yogi masing sham humda su Mayam Krumzari, Adam Niambirabasi, Impact News ni Aitakilamam Siam Kanana, Housing Pungza Si Pavagi, Maraba Pausing, Miam the Pizari. Manipur Lenga ki order Amanamaram Oiraga, Street Banders sing, Lambiki Nakana Pofam Paman Devaki Mayokta, Street Banders sing, Sangsilapu Kongzang, Nomonomagi, Kansilaktunangasisu, Police ka Sound Namuna Cray. Mungnaba Adunga Sinong Tilpung Amamakairum, Tarapamatamda, Quiraman Kaitilagi Akoibada, Street Banders sing, Port Yonana Bohonrapada, Police na famba yaroi haiduna tanthok na bohona badagi tholakibani kaithel fambi singna police ta makhoi buso pofam phama yahaludab oiragadi fadana pubiro haina police ka akan mamongda munaki loinana irang adu hena kansilakpadagi police na street vendors sing adubo moroki spray kaftuna tangkhai ki Jasi hingiba angang dupi yo ka dori mayam jikana mani hinga dawno ba ai khoi da sumna tagi timing am khang bona pipam thok ta bra ba pasi eng de koi smaina shutdown doroni hai ta ra ga di no mo wali de ke mai haibam thok ra po chai patna mayam mang hal liba masa ma suyo pathak podi ga so yam no wari ba chani gai le ta bi problem lai di ba ma wa no pi da bon pi mayam ma punsi mangi ba ma khoi number pho yo ma na te akhoi na yo li ba se ok ta bi su na te mayam no ok ta bi mo nga ta han mai pipam lak e hojik di ngarang ma ka da police officer na ma na ok ta bi mo wong da pi ma nga mi ngahan so ma di officer na khoi bu Ado yo bisa dengan orang tu tahu betul ke aku masih punya tanah betul masih yang gimana? Semua government side aku betul nuk siapa yang sih, apa tu tahu betul? Quiraman ima kaithil ki akoi lambi gisidai da pofam family street vendor singbo hauki ba January tara toktagi IMC ki commissioner Chandra Kumar na thokpa order magi matungina pot yonba yahan khidabagi mayokta street vendor fambi singna khongjang sangsin ki ba mari lenana khongjang street vendor ni fuhum doi police na fazin ki ba thongbo roadside vendors welfare association na thadorakpa serulama da yamna kanna yani da fung dorakle Manipur Public Service Commission English ni taramapan gi January kunipan da college ki regular principal oina recommend tawkibo ojamanga ngasi faba Manipur laingakna appointment pidribasi atwa matamda pigadabani haina de samna akan buwafam thamlakli kwa kaithe da laiba de sam office ta pawmi sumna bamada lubasegi vice president and Edison Meteina Manipur laingakna miam tin mafamda kayada lamdamasigi Education sector da akan mamiyeng sangi hairaga thabak oina utpangamdre MPSC na recommend tawkiba oja sing ngasi phawba appointment amadi posting pidana thamlamba asina education gi lamda lengang na pangangang bani haiba tu takle ataba matamda oja sing appointment pibagi mathakta watun leriba college singi regular principal launana ba thaurang tawgadabani
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯇ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪꯁꯤꯡ ꯁꯪꯁꯤꯟꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 500 ꯍꯦꯟꯕꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ मियाम तिनबा पब्लिक फंक्शन सिंगदा कोई लमदम सिगी का खुनजरब एजुकेशन मिनिस्टर ना यामना फजा फजाबा वाफम मयाम अमदी फोंदोक पिरगा सही अमा हेना एमपीसी ने रिकमेंड तौरबा कॉलेज की रेगुलर प्रिंसिपल सिंग अपॉइंटमेंट अमदी पोस्टिंग पीदना थमनबसे का खुनजरब एजुकेशन मिनिस्टर सि कोई चिंग खुद का मानद्रबा अदुगुंबा मियोय अमरा हाइदना अखोइदा अदुगुंबा वहंग अमा लाहले अदुना मखा ताना वालहौरिबा कॉलेज सिंगी रेगुलर प्रिंसिपल सिंग से लौननबगी प्रोसेस से मसे अखोइ तौबिदबा तारगदी तमसांगना रेगुलर प्रिंसिपल से हापो है चंसन लेरब अनौब रेगुलर प्रिंसिपल खरा हापकपदगी अखोइना खरा हंदोग लेरब अखोई खोंजंग मखा ताना मसे अखोई चंसलोय हाइनिंगाई लेते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ विंग अमदी इंडियन बर्ड कंजर्वेशन नेटवर्क की मिंग मखादा संगाई प्रोटेक्शन फोरम अमदी तोंगान तोंगान क्लब सिंगना लोकताक पाता तारारक सुबा वाटर बर्ड सेंसस पांगथोकरे वॉलंटियर साम रोमना मीरमदगी लमदम असिगे लोकताक पार्ट अमदी कैबुलमजाव नेशनल पार्क दा सक्ताबा लाकपा माइग्रेटरी बर्ड सिंग मसिंग थीबगी थबक अदु अयुक पुंग 8 मखाइदगी होखे वॉलंटियर सिंग असिन नमित युंग पुंग 12 फावद तोंगान तोंगान मफम यांखैदा उसेक मसिंग थीखी गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर की चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डॉक्टर आदित्य जोशीना लोकताक पार्ट असि रामसार साइट सनखरबा सिंखरब मतुंगदा पाट असि उसेक मरांग कायना सक्ताबगी मॉन्ट्रेक्स रेकॉर्ड तसनकी लोकताक पाट अमदी पाट असि अखोइबदा सक्तारिबा मिरमदगी पाइरकलिब उसेक सिंगी मसिंग असि लिसिंग कुन सुद्रबदी लंदम असिगी मरुओइबा पाट असिगी फिबम फत्रि हाइरगनि हाइखी हाउजिंग फावबगी ओइना मफम यांखैदा सथखिबा उसेक मसिंग थीबा अदुगी अपुनबा मसिंग पुनसिंद्रिबना उसेक मसिंग कया सुरबगी हाइबगी सबसाबा खंग ngamdri हाइखी Loktak is a very important wetland with considerable rich biodiversity, and water birds are a very good indicators of the health of any wetland. So that is why the forest department, the wildlife wing of the forest department, along with the NGOs and other local clubs, is conducting this water bird census every year for the last 10 years. लमदम असिगी यलंगवाइदगी लेरलबा नाट सनवी थौगलोन अमदी सना लोनचन सिंग सिंग कयासी अखोई पुनमकना योखतपगी मथौ ताई हाइना वर्क्स मिनिस्टर थोंगाम बिजोसिना मणिपुर मियामदा अपील तौखरे लोइनना यलंगवाइदगी लेरलबा लमदम असिगी लाइनिंग लिस्ट अमदी फजखरबा मैतेगी चन लोनचत कया असिबो योखतपदा असोबा थौदांग लौरिबा इम्फाल ईस्ट की थालो सिपी लोकता लैबा नौपोक सिंगु थोंग मैते लाइकोलबो अखोई पुनमकना सौगतफम थोई हाइना मिनिस्टर दा थमखरे वाफम सिंग असि इमा लैसेम इना लोइसंगना सिंदुना पांगथोपा नौपोक सिंगु थोंग मैते लाइकोलगी मित्यंग संगलेल हाइना मिंगथोनबा असोबा संगलेल अमा संगाबगे थरोम अमदी नौन सागदबा सना लिखोम संगलेल अमदी अहल पोथा संग हाइना मिंगथोनबा तोंगान तोंगानबा संगलेन सिंग उरिप उयुंग तंबगे थरोमदा मिनिस्टरना फोंदोखिबनी मिनिस्टर मखा ताना हाई मणिपुर लेरिबा फुरुफ खुदिमक साखोटलबा मतमदा लमदम असि नुंगा याइफबा लमदम अमा ओइगदोरिबनि हाइखिबगा लोइनना तोंगान तोंगान बा फुरुफ सिंगी येलोंगैदगी लेरलबा लाइनिंग लिस्ट अमदी नाट कया ngaktuna चटलबा मतमदा नुंगसी सानबा चाखोटबा लमदम अमा ओइगनि हाइबगी थाजबस मिनिस्टर थमखि नाकल मरमदा ngasugi thoram aduga mari lenana मैतेगी लाइनिंग लिस्ट नाट अमदी सना कांगलोन कया नहौंगना हिंगतलंदुना अफबा खुनाई अमा पुरनब होनबदा असोब थौदांग लौरिबा पंथौसु मतम कया मिया मरक्ता तिलुद्रबा मतुंग ngasi मिया मरक्ता अमुक हन्ना साफोंखि ngasi उरे उयुंग तमलिबा सिंगी मनुंगदा अहल पोथा संग असिमदे मिनिस्टर बिस्वसिना माइपुनना सागनि हाइबगे थाजबा पिरम खिबगलना लाइकोल असिबसु सोलर की मतेंगना मई फंगननबा होनबदा अंगम मतेंग पांगनि हाइबगे थाजबसु पिरमखि लोइनना सर याखिबा खेत्रीगांव असम कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए एन इंद्रजीनसु मैते लाइकोल असिना लौरिबा थौदांग सिंथाखिबगलना मफम असिब मियामना सौखटपम थोई हाइखि पनबा याबदि नौपोक सिंगु थोंग मैते लाइकोल असिगी मैते की लाइनिंग लिस्ट सनकांगलोल जगोई इसैना सिंगबा कया
ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤ ꯇꯝꯕꯤꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕ ꯌꯦꯜꯂꯣꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯛꯂꯕ ꯂꯥꯏꯁꯣꯜ ꯊꯧꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ मियोब समाज की नत्रगा हौरक्लिबा अदुगा अखोगी पु वारजी थीननबगीदमता अफाबा नुंगसिनबगी अदुगा चानबगी अमदि पीसफुली अखोगी लेननबगीदमता संदोरक्लिबा तौरक्लिबा होनरिबा मयाम पुनमक्सिंगसे मसिबु फत्तबरा अफबरा हाइबसे खनब मथौ ताय असोयबा थिबा अरानबा थिबदि याम लाय आइने हुजिक चटके स्टेट तरारक चटके आइगी खोंधांदि अमत सुमानरो अदुसु अरानबा मनी हाइदोरिब्रा अने मा नुंगसिद्रगसु नुंगसिदबनो आइगी नुंगद थमे हरकांदा मी अमन अफबा तौरकपसे माना तौर इस्ति फैदको हाइबसे हाइबा तमगदबने हाइबसे आई कंगलै जाखुदि मक्तेंगसी आई अपील तौजगने अखोई नाट की ओइबा कल्चरल एक्सचेंज तौरे हरकांदा अखोगी आइडेंटिटी मांगदना लेननबगी थौसिल अमा चथरकपसे अतुकी मतिक आइना थागतली अदुगे एप्रिशिएट तौई अदुमसी कावबा नाइदना लेहौरगदबा अदुदि लेननबगीदमक्ता अखोइना प्रमोट तौगदबा पोषक अमा ओइ मेंटेन तौगदबा अमा ओइ हाइबसे आई थमजगे अखोगी आइडेंटिटीज बु मांगदनबगीदमक्ता मसिना प्रमोट तौगदबनी हाइदना अखोना लेबलिबा इमा मयामसे आई हन थागलेना आई तरफतगे आई थमजगे अखोगी ओइबा पोट पुनमक्सिंगसे नोमगी ज्ञान तारकपा पामनरकपसे सिना सही खरगी मतुंगददी अखोई मांगदा लेबा पुनमक्सो हंजलागने हाइबसे अखोई पुनमगी थाजगो lamdam asiba hiram khodingda saukhatpa ing tab khunai ama ohen si hairabadi miyang mihut khaktana thabak tawba ngaigom si haina kf amasung pd minister karam siamna phungdorakli imphal west ki lilong hauribi ibudau pakhangba thawal lupna sindna pangthokiba amaibi sanglen sangaba gi thoramda phongdokibani langthawal assembly constituency gi hauribi da laiba ibudau pakhangba gi haraubungda pangthokiba thoram aduda minister na makhatana miyang mihut खक्तना साखत थौरांग थबक तौरगा साखत पलमदम अमा खुनाई अमा हाइबदु ओइबा ngamloi मियांगी मिहुत खक्तना थबक तौबा ngaibagi mahuta मियामनि इसागी हाइबा वाखलुल अदु थादोक्तुना थमोइ सेंगना खुनाई असि थबक थौरमदा यावरब मतमदा खोंजेल याना साखत माइकैदा संगसिनबा ngamgani हाइखि अकोई समाज सिदा करिमा थबक अमा तौबा कांदा इसागी आउन कंट्रीब्यूशन पुठोगा थबक तौरगदी थबक तुगी इंपोर्टेंस मदुगी वैल्यू से याम हेना लइए अतोप साइट की लागा तौरिबा थबक तुगी वैल्यू गा अकोई इसाना पुठोक चरगा अंगंब खरा कंट्रीब्यूट तौरगा अदि पुठोइबा थबक सिना हेना वैल्यू लेबद नतना अकोई समाज से सखत से हाइबा तारगदी सिगी कंट्रीब्यूशन से असुकी मतिक दरकार लइए Laiwak Sen Mathongna Mahatma Gandhi Laikhidabagi Humudrani Thui Subaning Singh Thoram Pangthokton Ikai Kunabada Utpagum Ngasi So State Asteso Indiabo Ningka Tamanbada Lusing Kiba Laikhidraba Sigi Mafamda Ikai Kunabut Kre State Asigi Oina Gandhi Memorial Hall da Pangthok Pathoramda Governor Nasma Haptullah Lusingduna Mahatma Gandhi Ki Mafamda Laikatuna Ikai Kunabada Utki Thoramadu da Deputy Minister Y. Joy Kumar, Education Minister Thoksom Radhi Siam Yauna, Lenga ki Makuk Thongba Official Sim Yauna Gandhi ki Mafamda Laikat Ke. Thoramadu ki Manung Sana Mahatma Gandhi bo Saitabi Saiso Sakhi. Imphal East District Lamlai Police Station Konba Saijangda ID na Singbab ID ni singnaba bom ama pakhai kre impact news na phama pauda thodu odunga se pungni palom taba matna thokibane bom pakhai bagi pau he phangbaga Imphal East District ki ahin police personnel sing mafam adu da lak tu ni yengsin ke bom adu kanana karigidamakta pakhai lamlibano haiba hausi fawbodi on di sabsaba khamangamdri thodu asigi matangda lamlai police na case am lakhotuna tijin bahau kre hairi Forest and Environment Minister Thaunawjam Siam Kumana Mahakna Andro Kendra ki MLA oina karakpada gi ngasi fawada logi mayokta aranba thabak amat tawkiba leitri amadi Supreme Court na mahaki disqualification case ki matangda pirakpa verdict adu ikai khumnei haina phongdokre wafam asi Kanchipur da Laiba Catholic School da pangthopa Manipur Catholic Youth Organization gi silver jubilee thauram da mahakna phongdokibani Minister na makhata na haikibada India se secular democratic country oibana kanagoma amatana logi mathakta satpa yade
lo makhada mipum khudimak logi makhada mipum khudimak leiribani maramasina miyam logi matung ina thabak tawminasi mak masagi oinasu logi matung ina tawrap khudimakta harau harau yagani haiki ngasigi thoramadda former minister Francis Ngajopa former MLA Victor Nonglong Archbishop of Imphal Reverend Dominic Lomon na singba sangnara mi kayana saruyaki ai lan sukan lan da ne mo lan de su hai ke I honor respects appreciate shopping court verdict honor high court verdict ai ko ya politician ne to lan ta tau de lo si da hai to ko ya de mon for wi matam pi de na what make up this akai lan su lan de separate de mo se ba kan ji ma da MLA ai ko ma sa ma na lo gi wang tham to ya de ai lo ma ka tham to ai lo kai de Community Network for Empowerment Kona Chahi Asigi Pigadaba Kont Media Fellowship da Impact News ki reporter Elamam Ojit Kumar Singh alias Musuk Yauna reporter Mari Khalakle Fellowship Asigi Damakta Khalaklaba Atoba reporter Singadudi Imphal Free Press ki P Kenny Devi Huel Lambaugi Dr. Khaidem Atoba Maite Amasung Sangai Express ki and Liklai Limani Tarisoba UGC Pay and Regulation 2018 state asidasu chanahalu haiduna college oza singna Manipur college ta wakani fam sathakre wakani fam adu Federation of Government College Teachers Association Fegota Manipur sindana Manipur college ta chathakibani Fegokta gi makha de yauba tongan ba college singe oja kayana sarya khiba wakani fam aduda Fegokta na taliba dimana masung college education gi matang da khanaki laingak na makhoi na taliba dimana se pi driba fawba khongjang sangsin gi gani su hai JSA against brutal killing of Miss Wasima Yaripok Tulihalna Manipur laingak ta thamkiba misi asida senaba sing faduna ain gi oba thabak lokhatlu haiba davi thabak oina lokhat pidi haiduna ngasi ahing nong yaidagi pung kunmari Jenen strike kaukhre wafama singa Yaripok Tulihal da pangthokpa pawgi fama da JSA ge convener Mainam Rasid Ali na fongdo kibani pawmi singa unabadu da apigani Alina Makhatana Wasimagi Misi Sigi Matangda Manipur Langak the JSC na Tamkiba demand sing positive response amata Pirak Tabanamaram Oiraga Zenen Stride Asikobani Zenen Stride Asida Manipur the Ladyba Civil Society Organization Kodimakna Sagot Puhainasu Apil Taurakli Manipur Sarkar da Pungni Kunipangi Matam Pizza Kibani Aduba Hojikoba Karima Makangi response Amakula Tabanamaram Oiraga ngasi ahing nong yai pung tara da ni thoi hek ta bata ki engi ahing nong yai pung tara ni thoi khoba general state Manipur pumbada kauder gani asum laba balla sida Manipur da leiriba CSO sing club organization mera pai gi khwai punam na mating pangbina basu haijari strike asida mai sing dharma karma press media ana ek ti kunsinjaro Mapana masa thang na tinduna hatpada senaba mapa session just Imphal West na mapunsi supa kasum sangda laina na bayatang pikre session just Imphal West RK Memsana kasum sangda laina na bayatang pikraba mapa dudi Imphal West district ki Imphal police station na konba Sagolban Nepra Menzo lai kaidagi sanabam Ranjit Chahom phuni thoi apopa lai kidraba jaduni thodo se inkum jalising ni manga gi nabe kun manga da Ranjit na mahaki Sakum na laiba thang amana tinduna masanu pabu hat ki bani hairi case asigi ayona thodo asigi matang da thejilaba matungda kota sar si thagatuna case sathatuna lakhi bani tungda Ranjit ki matakta case sathatuna laklaba matung court na Ranjit pu tha sigi kunipanda maral laire haina laukthokhi bani maral gi matungina serak laukthopagi damakta Ranjit pu court pu thokhi Just ki mamang da putholaba matung da Defense Council na misak asina phangada ba serak adu kharakom thok yu haina prayer tauki prayer adu gi mayok ta state ki council special public prosecutor na Indian Penal Code ki section 302 gi makhada akan ma serak pinana ba just taksin ki maikai yani gi wafam sing taraba matung da just na Ranjit pu mapunsi supakasum sangda thamnanaba ayaba piki lonena Manipur victim compensation scheme gi concern department gi victim gi imung manungda compensation pinabasu khangan khre
Session Judge Imphal West na Inspector ama yauna police personnel marigi matakta fe encounter case amaga mari lenana sas frame tawkre impact news na pamapawda Session Judge Imphal West na inkum jalising chama marfirama pan gi February thada arake laksna ka bamisak ama mayan langjingda hat kibagi thawdoka mari lenana lakolaba case amada police personnel manga asigi matakta sas frame tawkibani SARS tawkraba police personnel singa dudi matamadu Imphal West commando gi SI oina thawpu khiba P zone constable Longjam Lokon Thangkhomang Kibzen K Bijoy Tarau amasung Faju Rahman ni hairi fe encounter adu da sena bani hairi ba police personnel singa sina thawdo adu da makhoi sena di haire duna case asigi trial sathabiu hai badagi lakleba February thagi tang tara marida ahan ba hearing pangtholagani su hairi Hausi matang aswada break matan lauzage break matungda Sinadagi haurakhiba novel coronavirus India da su ihan hanba oina positive case ama Kerala da thengna khare habagi paw amadi Manipur ma samalim ge tongan e paw sing pudna laksage impact news po mentadra lebiyo break matungda taran oksari hausi makhada paw da India da novel coronavirus ki positive case ama Kerala da ahan moina thengna khare laina asiga haurapam oidiba sinada virus asina sian khiba masingna shama humudra sukre Laina asina nahan bami ki masingna lising tarit henkre. India da ahan boina virus asi positive oire hairaba misak asi China gi Wuhan University da mahi tamanupi mahiroi amani hairi. Mahirunupi masa asi hauze Trisuda laiba General Hospital da isolation ward layang li hairi. State asi gi nangnaba Tamil Nadu gi Sena airport da Wuhan dagi thunglakhiba miyoi kudimak virus asigi screening tawbaga loinana nimit konipani mayum dagi quarantine tawduna thamgani hairi Delhi dagi nupi amaso China dagi halalaba matungda lahau yauna masa pomba sikpa na singba tawrakpadagi Ghaziabad Health Department na mayumda quarantine tawduna thamkhre is Delhi dagi nupi asi coronavirus positive oibra haina yengna ba National Institute of Virology Pune da sample thakre hairi Laiva asida coronavirus asi pusilaktanaba ya Indiana Sina tamna paiba ya carrier sing asig flight pumba hayengdagi matam khargi oina thingzin khre nakalamaromda Indiana Sina ge laingakta Hubei province tagi laiva asigi mioi sing lawthunaba flight ani sathuk sasin tawnanabagi ayaba PPO hai khre hairi hauji fawbagi oina laina asina malem ge laibak tarataruk lomda sandorapaga lonena hena kanba section thaurang sing lokana khre Coronavirus tagi ngak thok nana bapai khat pathabak tharum gi sarga moina Manipur lenga ki Health Department Sindan State asigi board the ladiba area singda thermal scanning na singba tawduna section thaurang sing kaya lakhatli adubo Jiribam district ki oina di thermal scanning tawbagi thabak asi ngasi phabu udri Oribifiwa masig mari lenana impact news na Jiribam gi si medical officer unaba amada Jiribam gi si medical officer na hai hayang ayuki pung taruk tagi hauduna nimidang wana pung taruk fawa Jiribam gi babu parada laiba ILP office makha da laina asigi sexual thawrang gi thabak thawrum sing paikan na ba kaunta hangdo lakani habi wafam di fong dorakli Ekoi hayang ayu pung taruk tigina itigi hairiba coronavirus screening site asi adum hangana leijarani aduga community awareness program oinasu boro pekra block ta ama Jiribam block ta ani maga ekoi yam thuna paikhatnaba tharang tawjare Donate blood save life haiba teamda Ras Medi City na sinduna blood bank amasung transfusion unit Jennings ka khusam naduna nomagi oiba blood donation camp ama pangthokre blood donation camp adu hospital asigi hall da pangthoki bani ngase yukta gi hauduna sathagi blood donation camp aduda mioi chama romna EP ki Imphal East ki harau road na saba Khuman Eco Tourism Park ngasi haunobi matungina Manipur lainga ki Sip Kanjavi Seram Forest TS Mohendra Pradap na Changa dunamiyam da sinakre Village Development Committee amadi Youth Modern Club harau road sindana pangthoki bathoram maduda Khundrapam Jilla Parishad ki member TS Angobi harau road Tangkam Gram Panchayat ki Pradhan L Kulasandra DFO Kangpopi Forest Division Singpil Hing Kipjen Susar Yaki
Tharum aduga Mari Lenin Sip Conservator of Forest TS Mahendra Pradhan Fongdo Kibada ngasi sangariba ecotourism park asina lamdamasigi miyam gi setbilon da achoba ahongba ama porakpagi matakta mausagi akoibagi saktam sukanbada asoba mating oiragani maram asina lamdam asigi tongan tongan ba mafam singdasu haraurogi khunja singna lauriba thaudang asi tamsin ba sumathau tare haiki Thawbal district leprosy ki matang da miyam wakal tahanaba Spras Leprosy Awareness Campaign 2020 amasung Anti Leprosy Fortnight 2020 hawdokre campaign amagi fortnight hawdopaki thoramda National Health Mission ki makada District Health Society National Health Mission Thawbal amasung National Leprosy Eradication Program Thawbal na puna sinuna Thawbal wamotaba CMO Office Complex da laiba NSM ki conference hall da pangthokibani Thawramadu ki manung sanna Mahatma Gandhi ki ayak palaida lai katuna madi minute ani to minute left na ikai kuna mas utki lenga ki loisang sing da thabak tawriba staff khodi magna kathokpaga loinana puksel sengna isagi ithau masak khangna thabak tawsi haina kef amasung PD Minister Karam Siamna phongdurakli wafamasi Wet and Means Department da Draftari Oibia Minister Secretariat Ates Taudun Laiba M. Rajendrona Thabaktagi Potha Kibaga Marilenana Pangtho Kiba Farewell Githoram the Fongdo Kibani Kiap Amasung PDG Director Ranjan Yumnama Masung Commissioner Bobby Waikom Singba Mui Sing Yauna All Secretariat Labor Minister Office Semba the Pangtho Kiba Thoram Aduda Minister Makatan High Staff Singna Kathokpaga loinana puksel sengna isai sagi ithau masak khangna thabak tawraba matam adudada state asida sakhotpagi maikaida mangjil thana sangsinba ngamgani koi mioi bada hidongna aigi magi rank thidana yam nungsi chanana minister warsu commissioner warsu director warsu so officer singna adi magi makhada thabak tawjariba singsiki awa ana adagi apen penda maram sabasi fazana adi khangbiraga yam fazana loinaragadi miyoibagi minungsi ama adum akoigi marakta wakhallonda adum phawhalle aduna department na moi farewell piba pidaba aigi secretariat ministerial section da manga si retire tobuna mini haibasida aina chamchamba furilama piraga adi punsida aloidi alaitana aikoiga aigi kada natragana aikoiga punna leiminaramadu ngasi banu mistergidi de lapthoknabadu oigadoini aduna koi miyoibagi punsida amana amabu bebhar tawwa amana amagi mafamda tawbimal khangba utpa aduga miyoibabu nungsi chanana loinaba ki wakhalon se leiragadi achau macha haibase thoidongna khainingai oide Imphal West District Mongsang the Laiba Oles Home da SI School Kanjipur ki Maikidagi Chana Thangaba Polam Sing Mateng Pangre Tengbang Pibaga Marilena School Sigi founder Chirom Jotina Haikibada Kanalajidra Mahiru Sing Oinadi Mahilo Sangama Sung Home Sing da Mahima Sing Tamale Adabo Ahaloraba Kanalajidra Singi Oinadi Makoiki Oiba Mafam Ningtina Laitabana Hiram Koding da Awaba Mayonari Harib Awaba Sing Adudagi Karda Oraba Sumating Oinanaba Tengbang Sipibani Haiki Lunana Tengbang Pibaga Marilenana Homas the Lariba Al Singda Sakli Lamasupijaki Tasengna masi koi gida skunjida maroi na koi angangjing mama pale to angangjing budi koi like tambai kudong sabdi phangali adubo ahalor ba kangjing de koi kai bum ta to bungam da dugi handak sai de hokna koi kaga to ju mateng makoi gi ba koi gi skun gi site angam ba khar do ju bijabani Tengnopal District ki More Ward number 5 ta Laireba ki Pangkai Makhada Laiba Imung Singda Chiang Hawaii amasung Blanket na Singba Sing Yanthokre Manipur Muslim Council Mori ki office ta Pang Thopa Thoram Amada More Ward number 5 Muslim Basti da Laiba Laireba ki Pangkai ki Makhada Hingliba Imung Singda Polam Sing adu Kusinna Kibani Shamaga Tarahumdu Suba Battalion BSF Headquarter Lokta ki Commandant Hidam Subol Singhagi Kaman Makhada Sathaba Civic Action Program ki Manung Sanna Tongan ba Polam Sing Miamda Kusinna ki Bagolena Lomi Sing Oiba Training Program Amasupang Thokre Sorsambu District ki Bijang da Laiba Orphanage Home da CGI Sit Sing Kusinna ki Bagolena Ngasi Haulai Kwaufi Bilis Amasung Torabung Saval Village da Solar Street Lamp ki set ama kunja sing da kusina kri hairi
लोइनना सामतराउनी सब बाटालियन BSF ना सिंदुना हाइरोक वांगजिंग तोरबुंग निंगथौखोंग अमदी तौपोपी विलेजता KV की इम्फाल वेस्ट अमसुंग ICR लंफेल पाट का खुसमनदुना हौकिबा जनवरी 19 दगी कुनमरी फावबा लौमी होमफुदा ट्रेनिंग प्रोग्राम सु पीखरे हाइरी थासी के तरा निथोइदगी हौदना सथरकिबा अनिसुबा लैसांग हिडेन फेस्टिवल कम एक्सपो 2020 ngasilosin khre लैसांग हिडेन प्रोटेक्शन अमसुंग डेवलपमेंट अथॉरिटी सिनना पांगथोकिबा फेस्टिवल लोसिनबा असिगा मरी लेनना लैसांग हिडेनदा हियांग तानबगी कुमै मसु पांगथोकी Nagamapal Rims Rota Laiba Khadims Store gi mai onabada makhal makha kaya gi chana thanaba polam sing phangadoriba Good Foods hainaming thwanba food store ama hangdokre food store asina sana thaknabagi oina makhal makha kaya gi food items sing phangadori Kovel ko Pawamits efficiency gi branch Manipur ahanbu nangasi tidim lambi gi gari ideally di da hangdokre branch adu Kundrapa Mesan constituency MLA tis location hangdokibani ngasinaw na hangdokiba branch asina state asida Kovel ko company gi medicine makhal sing tongan equipment sing yangna excavator segment sing basing phangadori Hauzik Sanabagi Pauda, Kuntra Taruk Suba Statmans Polo Tournament, Air Polo Timamasung, KNMM Riding School, Singjamayani Mai Pakre, Masi Infal Gimapal Kangzibung the Sanakiba, Polo Tournament Sigimapan Suba Metsa, Air Polo Timgi Sanaroi, Liakat Aliamasung Tis, Susanta Anina, Panjal Aniani Aduga, Case Susilo Amasung, Chandrakuma Anina Panjal Amamonga Sanduna, Kripsa, Naudim Tombo Panjal, Taruk Ohum the Mighty Piki. Saturday ba polo tournament sige ngasi sana ki batara suba match da ki NMM Riding School Singjamai masung Mairaba Polo Club ani na sana ki ba match asig abiba matamda team animagna panjal taruk sanaduna match asi draw tabadagi tournament sige sana kangnon gi matungina aha pachakar ama sanabada KNMM Riding School Singjamai ge sanaroi W zonina panjal ama sanduna match asi KNMM Riding School Singjamai na Mairaba Polo Club Panjal Tare Taruta Mighty Pibangam Ki Manipur ke Sagol Kansi Sagol Kangze Yokat Pagalunina Mapal Kangze Bungak Senra Thamsi Abu Wakhalonda All Manipur Polo Association Miyamaka the Satariba Polo Tournament Sida Manipur ke Tongan Baham Singbe ke Lakpa Polo Team Kuntaruna Yari Hayang Tournament Sigi Makhataba Taramatu Yamasung trying to sum matching Sanagani Ahan Manipur State Invitation Boxing Championship da Sub-Junior Boys ke final matching sana na basiyam sabal loikre ngasi Komalampa boxing arena da sana ke ba Sub-Junior Boys ki semi-final bout sing da KG Kuntram doi kanglopta KG Sigi ses nawba masung awagi pi lamngan ba ani final da lamba tawnaragani Satari ba boxing championship asigi ngasi sana ke ba Sub-Junior Boys KG ni phum doi ki kanglopta Avagi Sel Asem Morang Samasum MKRVF Egi Raskumar Yumkhaibam Ani Mai Pakangam Ki Sub-Junior Boys KG 35 ki kanluptana LYSC gi L Nelsel Amasung MKRVF Egi PS Masung Sui Anina Final Lamba Taunabagalunana Kanup Asegi KG Contratare ke Final Dana MKRVF Egi T Emergent Amasung NBA Egi Case Bidyananda Anina Lamba Taunaragani Satari Invitational Boxing Championship Asida Manipur ke Tongan Mafam Sing the Labor Boxing Unit Taramangadagi Sub-Junior Boys ki Sanaroi Marfu Humdoi Junior Boys ki Sanaroi Yang Mari Sub-Junior Girls ki Sanaroi Contrataro Junior Girls ki Sanaroi Tarahumdoi Men's Youth Amasung Elite ki Sanaroi Hompu Amasung Women's Youth Amasung Elite ki Sanaroi Kulmari Yauna Punino Pamasa Amasun Pimasa Boxer Sani Humdran Saru Yari
ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯊꯥꯒꯤ 3 ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯠꯊꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯍꯩꯕꯣꯛ T20 ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯇ PTRC ꯄꯥꯁꯣꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯣꯁ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎ ꯑꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯇꯤꯡ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯁꯨꯕ ꯂꯤꯛꯇ ꯇꯣꯁ ꯉꯝꯈꯤꯕ PTRC ꯄꯥꯁꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯕꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯣꯚꯔ 10ꯗ ꯋꯤꯀꯦꯠ 3 ꯇꯨꯔꯒ ꯔꯟ 139 ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ESU ꯄꯦꯂꯦꯁ ꯀꯝꯄꯥꯎꯟꯗꯅ over 10ꯗ ꯋꯤꯀꯦꯠ 9 ꯇꯨꯔꯒ ꯔꯟ 130 ꯈꯛ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤ ꯔꯟ 9ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯅꯪꯈꯤ꯫ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯣꯜ 38ꯗ ꯔꯟ 52 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯤꯀꯦꯠ 2 ꯂꯧꯈꯤꯕ PTRC ꯄꯥꯁꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯕꯤꯗꯥꯁꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯃꯦꯠꯆ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ 15ꯁꯨꯕ ꯂꯤꯛꯇꯅ ꯇꯣꯁ ꯉꯝꯈꯤꯕ KS ꯗꯤꯑꯣ ꯀ꯭ꯌꯥꯝꯒꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯕꯦꯇꯤꯡ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯣꯚꯔ 12ꯒ ꯕꯣꯜ 3ꯗ ꯋꯤꯀꯦꯠ 10 ꯇꯨꯔꯒ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯔꯟ 55 ꯈꯛ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯐꯣꯁ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎꯅ ꯑꯣꯚꯔ 18ꯒ ꯕꯣꯜ 2ꯗ ꯋꯤꯀꯦꯠ 5 ꯈꯛ ꯇꯨꯔꯒ ꯔꯟ 57 ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤ ꯋꯤꯀꯦꯠ 5ꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤ꯫ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯤꯀꯦꯠ 5 ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯟ 7 ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯕꯤꯅꯥꯁꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯃꯦꯠꯆ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯃꯦꯠꯆ 13 ꯑꯃꯁꯨꯡ 30ꯁꯨꯕ ꯂꯤꯛ ꯃꯦꯠꯆꯁꯤꯡ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ MNCA Under 16 Boys ꯔꯥꯖ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯗ RCA ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯣꯟ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯑꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯀꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ 15ꯁꯨꯕ ꯃꯦꯠꯆꯇ ꯇꯣꯁꯀꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡꯅ ꯇꯣꯁ ꯉꯝꯗꯨꯅ ꯕꯦꯇꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯤꯕ ꯑꯣꯚꯔ 30 ꯌꯧꯗꯅ ꯑꯣꯚꯔ 18ꯀ ꯕꯣꯜ 2ꯗ ꯋꯤꯀꯦꯠ 9 ꯇꯨꯔꯒ ꯔꯟ 123 ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯕꯦꯇꯤꯡ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ PTCC ꯄꯥꯁꯣꯏ ꯃꯦꯠꯆꯀꯤ 19ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯚꯔꯗ ꯋꯤꯀꯦꯠ 10 ꯇꯨꯔꯒ ꯔꯟ 113 ꯈꯛ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤ ꯔꯟ 9ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯈꯤ꯫ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯗ ꯔꯟ 12 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯤꯀꯦꯠ 1 ꯂꯧꯈꯤꯕ RCA ꯂꯤꯂꯣꯡꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯏꯝꯔꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯃꯦꯠꯆ ꯇꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯨꯋꯥꯡꯁꯝꯃꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯂꯨꯋꯥꯡꯄꯣꯛꯄ ꯀ꯭ꯔꯤꯀꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯗꯤꯌꯝꯗ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ 13ꯁꯨꯕ ꯂꯤꯛꯇꯅ ꯇꯣꯁ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯣꯟ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯅ ꯕꯦꯇꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯏꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯤꯕ ꯑꯣꯚꯔ 30 ꯌꯧꯗꯅ ꯑꯣꯚꯔ 10ꯒ ꯕꯣꯜ 2ꯗ ꯋꯤꯀꯦꯠ 10 ꯇꯨꯔꯒ ꯔꯟ 23 ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯕꯦꯇꯤꯡ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯎ ꯈꯝꯅꯥꯝ ꯂꯩꯔꯛꯅ ꯑꯣꯚꯔ 23ꯒ ꯕꯣꯜ 5ꯗ ꯋꯤꯀꯦꯠ 10 ꯇꯨꯔꯒ ꯔꯟ 30 ꯈꯛ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤ ꯔꯟ 3ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯅꯪꯈꯤ꯫ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯋꯤꯀꯦꯠ 9 ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯣꯟ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟꯒꯤ ꯕꯣꯂꯔ ꯕꯤꯀꯥꯁꯅ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯃꯦꯠꯆ ꯇꯥꯈꯤ꯫ ꯍꯌꯦꯡ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ 38ꯁꯨꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ 51ꯁꯨꯕ ꯂꯤꯛ ꯃꯦꯠꯆꯁꯤꯡ ꯁꯥꯟꯅꯒꯅꯤ꯫ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯡꯉꯥꯠ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯏꯟꯇꯔ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟ 2020 ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯁꯦꯛꯇ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯁꯤꯡꯉꯥꯠ ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯉꯥꯠ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯒꯔꯜꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯜ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯠꯆ ꯂꯧꯈꯤ꯫ ꯇꯨꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯠꯆ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯤꯜ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯁꯦꯟꯠ ꯖꯣꯁꯦꯐ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯕꯨ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤ ꯁꯨꯠ ꯑꯥꯎꯠꯇ ꯄꯥꯟꯖꯜ 3-3ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯃꯦꯠꯆꯇꯅ ꯁꯤꯡꯉꯥꯠ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯅ ꯁꯤꯡꯉꯥꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯕꯨ ꯄꯥꯟꯖꯜ 1-0ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯣꯇꯁ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯊꯥ 3 ꯁꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀꯦꯝꯞ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯁꯛꯇꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯥꯔꯀꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯤꯟꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯍꯤꯌꯥꯡꯂꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯣꯇꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯃꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯍꯥꯏ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯀꯣꯆꯤꯡ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯁꯤꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯂꯦꯞꯄ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯤꯁꯥꯗꯒꯤ ꯊꯩꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯎ ꯐꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫
फुटबॉल प्लेयर अमना ISL सानब प्लेयर अमना सही अमदा मणिपुर मैतै मचाना सानबदा हौजिक 1 crore फंगबा प्लेयर लेरे 90 लाख फंगबा लेरे अदु तारगदी अखोई अंगांग लेकाई लमदम सोमदगी सो अंगांग खरा कोइना फुटबॉल की लमजिदा पुथोक्तना मखोइ सानगी बे तारगदी मखोइ मखा तारकदा मखोइना मुक सेमागा जेनरेशन बाय जेनरेशन अखोई स्पोर्ट्स दैदासो अखोई सोमदगी कंट्रीब्यूशन खरदी ngамगद्रा हाइबगी वखलोना अमदि हौजिक मणिपुर सिदैदा निशाना नहासिंग से हालकपगी मायोक सिदैदा अखोइजु निशागी अगेंस्ट मसी स्पोर्ट्स नतनदी यारो हाइबगी वखलोनदा ngasi gi sigum मखोइ फुटबॉल कोचिंग कैंप से सिजबनी सानबुंग लेरक्तबन सानरोइ सिंगदा खुदोंग सादबा कया मायुकना हले अखोइ लिंगजेल मानदुना लंपाक सिंग कांसी हाइना MPCC गी डाक्टर एस मनाउटोना फोंदोक्रे यूथ डेवलपमेंट क्लब मालुम तुलेहल मखा लेकाई गे नौना साबा क्लब के संगलेल माइकुम हांगदोक्तुना मियामदा कुसिनबगी थौरमदा वाफमसी MPCC गी थौमिस असिना फोंदोकिबनी मांगना मखा तारदुना हाई हौजिक लेरिबा लंपाक सिंग असि कनबगी तंगाई फदब लेबना क्लब की थौ पुबा सिंगलोनना लंपाक असिदा क्लब की संगले लेरबदी एयरपोर्ट पाकथोक साउथोरपदा लंपाक कनब याबगी ओइथोप लेबना तंगाई फदना क्लब असि की संगले लसी साबने हाइकी ngasi क्लब की संगलेन संगाबगी थौरम अदुदा कोदोम पोकपी जिला परिषद की हानगी मेंबर लोइतोंगबम सुरचंद्रा मालोम ग्राम पंचायत की प्रधान लाइस्रम इंगोसा अमसुंग क्लब असिगी थौ पुबा कयागा लोनना मियाम सक यागी लेकाइसिगी मयामना लिंजेल है मानद्रबा पैसा खरा कंपेंसेशन फंगबा पामबदगी हेक याथोखरबा गवर्नमेंट की माइगेदा गवर्नमेंट की फेवर दा अदोगदु पाइते मांगे नतदना मसी लंपा अमा लेबिसे अखोइगी सन लोइरिबा कदोरिबा म्याम अदे अंगांजिंग बोन सानरिबा अदे हलमनजिंग आक्तसु पोथारगा नुमिदा वाइनमदा फम्मिबा अदगी असंगबा नापीसिगी मसीना कानरिबा पिदमगदोरिबा तौरमगदोरिबा इकोसिस्टम की तौरिबा मयामसिदा मसिमदि कनबा मतिक चाइना हाबसे खनबीरदना ओपोजिशन नत्रगा रूलिंग हाबिसि खाइनदबिदा लंपाक्सि कलौदे यादे अदना मदुगुम्बा मूवमेंट अमा सागलगदि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया न सिनमद लोक्सिन मंगमोय अरोबदा मरब पावमाना मणिपुर लेंगा की ऑर्डर अमन मरम ओइरगा स्ट्रीट वेंडर सिंग लमी की नाकंदा पोफम फबंदबगी मायोक्ता स्ट्रीट वेंडर सिंग पुलिस का साउंड मुनखरे MPSC ने इंग्लिश ने तरामापन की जनवरी को निपान कॉलेज के रेगुलर प्रिंसिपल और रिकमेंड तौकी ओजाम मंगागी अपॉइंटमेंट अथवा मतमदा पीननबा देसाम अखन वाफम थमलकले Forest Department Wildlife Wing amadi Indian Bird Conservation Network mi amakada Sangai Protection Forum ga loinana club singna Loktak Pata tararak sub oina water bird census pangthokre lamdamasagi langoi de leraba nat sanabi thaugalone singba kaya si yokhatbagi mathau tai haina works minister Thongam Biswasina manipami amna appeal tawkle लमदमसिबो हिरम खोदिंग द साफटपा इंग तब खुनाई अमा ओहेन बहोनबदा मियाम गी मिउत खक्तन थाबक तौबंगम नाइगुम सी हाइना केफ अमसुं पीडी मिनिस्टर करम श्यामना फोंदोक्रे अमसुं सीनादगी संदोकपा हौरखिबा नोवेल कोरोना वायरस इंडिया दसु इहान हानबो ओइना पॉजिटिव केस अमा केरला द थेंगनख्रे हाइरी वायरस असिना सिखिबा मियोगी मसिंगना चाम हुमुद्रा सुख्रे